Voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu. Hande kadi en hewti ka télévision men Jama TV ka émission men hotiren Fouta Djallon. Eɗon andi souvent haray ko satri kon no laati Jama TV c'est pour vous. Minni on bela joli kadi ko fimon télévision Jama TV on ko fi jama on fof. Haray kala mona dawro man en tout cas en salmini jama on fof e yetti jama on fof e wiɓe et bonne fête de la femme parce que ɗon andi ittandema le 1er mars ha le 30 mars ko fête de la femme. Donc ko ɗum wiyete mais jour on tigi tigi on ko 8 mars wonno fête de la femme. Alhamdulillahi rabbil alamina rewɓe feeti ittande man o semaine ɗo fop ko fetoji ko fetoji ko fetoji hara en salmini jama on fop rewɓe fop ɓe accali hay e goto en toriki Allah hulan ɗon a tawni en hikka yo tawni en ko warata kala noon ɓe tawnaɗe ranamin min kam ɓe Allah tawna hela calla jaɓe kala ɓe tawnaɗe Allah tiyafa no ƴetta ɗum kadi donc ara tigi tigi on en salmini mawɓe men ɓen fop autorité e men guiné en ɓen fof en accali hay e goto salminen noon toronɗen Allah kala mon ɗawrama Allah no tawi ko satte hoore mum yo Allah ittu hoore cam moƴƴere ɓay ɗon andi si tawi tun a ala cellal activité ji ma ɗi feblay ɗi fanɗay marsirtama yo Allah okkoren no cellal e mbawdi e peewal e nunɗal par ce que ko ene woni la Guinée guinéen ko guinéen. Donc on a si article émission men hotiren Fouta ko 100% ambiance, un peu de parole, beaucoup de musique. Bella Joli Longfort, Mignon, Wambour, Sali, ha même noy maka Joal Fadiou, on fota mi salmina onon goto goto mi andina on télévision ko fimon ko onon jogiti télévision on parce que so yi men déplacer men nabani on fi yo ndaru télévision on ton ko fimon onon fulbe Fouta wonbe tombe ko fi ressortissant guinébe wonbe tombe haray en tout cas en affiche numéro ji didi téléphone mo fala do won noddo mi on numéro don mais mi artata e mboma bijou parce que mami wada yengal d'abord le joni aca régime wota aca régime may régime.
Acha, bisous, bisous, signé Kanko Mboma Bari, l'enfant de Telimile, Jibinande Wendu, né à l'Emiro Waraya. Yeah! Mboma, la Guinée faut une djemo. Kanko wi, o hay et nok goto djemo sina Guinée, fop Afrique, fop international, fop Asie, États-Unis. Koko Kanko Mboma Bari, la voix d'or. Et puis non, bientôt. C'est le voix d'or parce que mboma no wakkile golden en tout cas mo wakkilade moƴƴa be Krayof on jarama Kaba Krayof merci beaucoup mi salminima moƴƴa mi sana balde le boss mi salminima moƴƴi haray ɗen arde ɗon andi en waɗa soirée Guinée en molanaɗo si Allah jaaɓi 5 bimbi julde suumaye ɗum ɗon ko DJ Bella Joli woni gangal pimbi julde suumaye si Allah jaaɓi en ara en arata e ɗum ɗon kadi détail en piiji ɗin fof par ce que ɗon andi bimbi julde Alliance de la sous-région ɓe waɗata ñande julde suumaye ɓe watta concert vraiment ɓe waɗata concert là président Malal wi mi annonce ɗum ɗon déjà ɓe waɗata concert ñande julde e bimbi julde suumaye hara yo jama concentre ka laylatul khadri inchallah khayru mina fi sahari tana callo malaikatu waru fiha par ce que ɗon andi sina ɗum souvent sa waɗi piiji lebbi sappo e ɗiɗi ka sappo e goho ka ɗiɗaɓuru ndun il faut que ɓay ko Allah addi ndu lewru ɗon o wi hoore ndu lewru ɗo ñittanama junubaji ɗin fof mi ɓoranama junubaji ɗin fof ko ɗum waɗi inchallah président Malal e ho conseil on e sarsiɓe ɗum ɗon ɓe fof ɓe décidi hikka kadi en waɗay ko wanɗe rawani kon kadi ɗon andi rawani ko Jama TV wonno cœur de l'événement ko direct ɓe wanno e adunal nan fof wi on laylato adri ɗon ɗum wanno ɗo grande mosquée salmine Jama merci aussi président Malal Bari Bantignel, le président de Haut Conseil, le président chargé de l'organisation Conseil Ondo, Salim le monsieur Wuri Kalere aussi, quand le président Conseil Ondo et Sénégal, Haray, bebi wo sereji ni fo yo attention ka conseil donc ko dum non wawata arranger jamaon et association yi ni fo aka haray no donc andi mi yore nun ka debi han jango e mardi à partir de 18h 0 haray don fop no convoca dum ko honto wadata ko école Médine ka sere Jio Diallo waɗata ɗon donc école Médine watta ka salu watta ɗon haray tigi tigi on jamman fop no nottaɗo rewɓe ɓen sonnaɓe par ce que no woodi hoɓɓe ɓe wonɗen e heɓude ɓen hoɓɓe noon ko sonnaɓe guinéen ɓen woɓe faala hiwde wona question ke goɗɗum wona menen sukaɓe nde woɓe faala hiwde ko onon sonnaɓe guinéen ɓe ɓen ɓe faala hiwde hara en trodiri cango mo kala acciti golle hum munkun e pendant 1 heure temps yaha tawte télévision Jama TV arayno ton si Allah jaɓi ka feƴƴito wo en ƴettay adden hollen ɗo jama par ce que ɓen hoɓɓe mon ɓe arde ɗon min bela mi andaɓe ko conseil on andi men kono noon haray wenni wo ko bayerde fomɓe falde ɓe finance ude sonnaɓe haray noon tigi tigi on janggo inchallah salminen le président le directeur général ASP on kadi no inne monsieur Mamadou Salou Sow le président ensemble pour le Sénégal en même temps le maire de commune de Dialambéry à Kolda hara en salminimo kankadi kanko président Elhadji Mamadou Salou Sow kanko e yimɓe makko ɓe fof merci monsieur Touré aussi secrétaire parti général parti on hara o salminama monsieur Touré RTS salmina jangaytatu kadi RTS kamɓe fof e salminama monsieur Idi protocole on salminama Habibou kadi salminama depuis kanko directeur kanko woni directeur cabinet Salou Sow on ka mairie commune de Dialambéry ñanco balde aduse mairie on depuis Kolda en salminimo he min ko noon mi wayi affaire on ko affaire piiji ɗin piiji pajanoto acca maydaren Ousmane Paykou seri batto lamme yewte so jalan walla kilibu Ousmane Paykou maɗɗa o arten ka plateau men Jama TV ɓay ko ɗo woni Jama TV he o taw yeggitu régime
Voilà, merci beaucoup. Et hakke kamen welduno be sikki mi feti min mengo hakke ko welduno de be sikkono mi feti awa jama on ko non aduna on ko non ko yaamido ara et puis ko non giggol ngol go waytoto wonde sikka ko gorko on fetata hara ko debbo on feti sikka non andi no wodi piji godan dawrama sa yewti ka giggol jigo a sikka fo ko non way alors que c'est pas comme ça hara en salmini jama fo Ousmane Paykoum mona dawrama en tout cas ko Paykoum wakkile on kankade côté musique guinéen on en salmini mo mo kankade ko woni ton Paykoum kan en tout cas mo mari talan voilà mi anda tun ko adi o pourva burini mais en tout cas Paykoum mari talan mais wakkili non quand même atta salmini Cerno Mamadou Ba voilà préparant donc gonf nani astaghfirullah acha prepara non kumpaji de wakam voilà amma danan clip kumpaji goto acha salmine Cerno Mamadou lokindiri wade poda Cerno Mamadou lokindiri wade poda samedi yaro do ara mo Konakiri Aldo oyi azaya saifon Allah c'est-à-dire mo soutenali mo concert makon samedi yaro do enen kayno Sénégal fo la invité kumpaji salla jabe e jeudi do be yeto ko nu feeta kamamel le 18 samedi aro ngande nyande ko mawntiji hocco voilà le nyande ara no wadi show merci kumpaji de wakam kambe kadi be salminama yadde kilum mabbe e waawen hettade parce que ko ene wondi wakam ko ene ko artiste be men sen wallali be ala ko wallabe ko dusi min be jeudi be arbe feeta ka plateau men Jama TV be anna jama ko be préparer et samedi le 18 harana hala ko wadugol hara howa voilà parce que do ngandi adna joni weti sa wadi tun jama on anda ya wadi sa wadal non kadi jama on inna no a wadali ka be fala ko parce que menen ko non men way menen way wadala famon tun affaire ji nin ko apiji badian sa minen banga depuis ka atelier président Malabari Bantengel mas kan sa mi sanu mi hewte do en bela hino café den ko non si wuri nyande me ya don o wiwo ko min atto daw yarde café min non faada am yarde don café acha salmina wuri création keki da non wuri création do deso di wattu go DJ bela joli wo haramo yilan ka tele do taw sikkay wona min ni e wuri petit attention de petit voilà wuri création et petit bari jaga et voilà city haray tayr benkat sande course si Allah la no jabi keki de sen arti on dara kadi façon go tawanto wuri création o wi en tout cas Grambella yetti en charge wattu gol ma chaque émission ma sha Allah jabi surtout ma sub émission ma budda fade wi mi émission la bay po buranimi émission ndaru yida parce que ko din di émission ji do mi buri fonkude mi buri yidude e Jama TV surtout parce que do ko ambiance nyando walo be ambiance no gas mi do kadi goddo ara ambiance et tout ça c'est la même chose que pour que tout y femme andre parce que no wodi kadi ben no min kadi ko min ko no wodi wobbe jodi be ka plateau ka télévision mon ko min welata be mi wadu hunde den be jango be no da be na Grambella jaga way amde tan c'est ko no mi wada amde de woni ko am ko ngoni weltala andi am ko ngol ko paaji ko ya ittu ngala watta ngala de wondere la ami dum don quoi wondere la ami ittu ngala watta ngala quoi acha naten wakam ka gok mo wonde ngon parce que do ngande commune de wakam do ko moni maire on do hara il faut que son labbay kaydi jaro ngami signa non kaydi jessere naissance ko moni maire on do joni voilà aji gemin jonti maire on quoi voilà ram salmini on arten ka husay e nogoy e kalmon dawro en tout cas no fondo darde émission on voilà ray fop ko kambe onon jeey mi sendaki le jarama vous voyez non voilà Maygor salminen be gorbe parce que be gorbe kay no de la souvent aray non en affiche numéro yetten dans 30 minutes ara numéro téléphone wade 78 116 82 38 78 116 82 38 wade walla wadon 206 209 54 206 209 54 so indo numéro ji mo noddo wo on nata direct ka serveur vocal Jama TV yewto nge DJ Bella Joli 30 minutes non don andi hande émission men ko 1 heure temps juste wonde ngi wadde donc haray tigi on do aji no jaabi manke ndare kumpaji arten ya no metlaji o ya le men yare arade acha kumpaji karesim kumpaji from Wakam right Nene Jomba Baba Jomba Odon Day right Hey Maria Aisa to hande ka waye ko worbe be ngarti do wo Jama be humpanyande Maria Azma Hey ono acce bondugol inde goddo ono nyande wo nyande ka jodi do wo ko inde goddo no bonnude o ko nun andan dommo acce bondugol inde jaw Biro ya pesano jalong ne di mondi ngari ka upal
baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo ko hande weli fillade debbo ko renti yo ɓeydude daru kanada koyɗe maɗen ko jemma jemmino weteyde ñalane ma nden hewteyde balma muso doni adna ko doy rento ay pem banni jalali bungu leyɗeɗa ka tande modi ma barke o juma yeeso o jama townu jungo ma a hessa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol wentori bonnuɓe inde ma nde wentori hande ko barke suudu men tori allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaja arsike yaadu makko ngun hajja nata nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo yimɓe hande ɓe mi huuli haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗota ko e dewgal ɓe yaramo ƴiƴam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɗɓe hiɗa jombaɓe hara hiɗa jogii jawdindi bona woɗɓe hiɗa jombaɓe hara ala jawdindi heɓo pelludukatinde ma mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalong ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo inni no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gatal gorol e deyol foppu no joɗi no haɓɓi futu ɓe tore ɓe okke ɓe toro allah e dewgal moƴƴu hatta men fijana futu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo nene jara biro yalde sanno jalong ne dimondi ngari ka baloto efo Yeah, Kumpa G from Wakam. Alright, Nene Jomba Baba Jomba. Hold on, J. Alright, Kumpaji from the Wakam Nene Jomba e Baba Jomba heɓi ka wuppa pasa heɓi wuppowo pasa donc hefaɓe kadi e heɓi ke kadi donc haray ko Kumpaji de Wakam signé Dramé Ibrahima ko kamɓe ɗiɗo woni ko waɗi o morceau e fitrim Hasanatou Fria haray en salminiɓe ɓe fof kaɓe won ɗon merci beaucoup kono mi wordani noon le 18 sallah jaaɓi en accompagné ɓe inchallah kammamel télévision o yaa ƴetta image ji moƴƴuɗi ara kadi partage ɗo par ce que ɗon andi ko enen hawti min o Wakam ko watta o ko enen o hawti par ce que ko priorité on d' abord ko Wakam donc ara tigi tigi on en salmini jama on fof jeudi noon ko kamɓe woni ka plateau men ɗo ɓe andina ko honɗum ɓe fewndini inchallah jaaɓi le 18 inchallah mars au Kammamel de Wakam dernier samedi avant yen oru mois de Ramadan donc andi suuma e battike yetta soɓɓe non ko ɗum añatanangol mais inchallah le 21 wala le 22 en horay suuma e ɗum ko teddungal e mono yetta soɓɓe merci beaucoup Aissatou Koundara merci a maƴƴina hulali kañ kadi hanki vraiment piiji ɗin koɓe organise kon sa ɓe resi moƴƴa resisima waɗi en weltanike ɓe kamɓe kadi organisation o moƴƴa Rahmatoulaye Sarane e Nafisatou e Hasanatou ɗon hande ko kamɓe woni hoore sere maƴƴina hulali ɓe salminama moƴƴa ɓe salminen kan Abdoul Bambara wanaɗa hono ma kanko woni président Sengueti on kadi o salminama salminen Hadi Dalen kadi kan kadi vraiment mo salmina ko moƴƴi en tant que président Hadi Dalen salmine Mamadou Salou kan kadi le président e Sokili on ha Sangareji fof en salminimo kan kadi eɗon andi kamɓe kadi salah bimbiti julde eɓe satni Jama TV ɗon kadi en arta e yewtugol e mum ɓe raka plateau ɓe annayi kon ɗum ɓe satni stadion Iba Mar Diouf e salminen président Souleymane Bari commissaire Bantangel kikiɗe si Allah jaaɓi kanko woni ka émission men laaɓa e poy présenté par DJ Bella Joli Amadou Badian Hamidou Diogoba donc iwen ɗon aren ka
président Chamala Bari Bantingel l'homme fort l'homme qui fatigue pas en salminu moƴƴa en yeggitali kadi Safiatou madame Bari Bantingel salminen Diallo kan kadi sere mum fop kanko ne fune Hajja Mariama Mbori Kadiatou Pita esiraɓe an Kadiatou Pita plutôt yafo ɗon salminen kadi wano kanko Binta Diawne la vice présidente de Sere Diallo salminen Aissatou Koundara depuis Bentali Korka depuis Bentali salminen kadi wano kala ɓen ɗahroma en tout cas non ma salminen Mounas Coiffure Mounas madame Sako kankadi Mermoz o salminama moƴƴa coordinatrice Marifala on kankadi kanko Mounas en salminima moƴƴa vraiment de weltanimo kanko staff makko fop en salmini ɗum en accale goto par ce que Marifala international aca iwen ka Marifala international arten ka sere Aissa Hadja Aissari 3 par ce que kankadi o kanko woni mawɗon ka serada en telnon janga sari 3 ɗen torimo fi Allah yo mobili sereji ɗin fop yo mobili sereji ni fop Medina di wona hunde wotere di wona nene goto baba goto kanko janga seri 3 ko dum to dem parce que kanko woni burde andude e sereji Dakar do di fayda côté Medina kanko atti ko sincude vraiment hare den suetdi mo dum don et merci aussi tengi wi don non arten e Karamoko Mamadou Winda Diabo do ngandi kambe kay be toli wakam do fendo boutique Diallo woni adresse mabbe on hara kala fala do be yiwde haajuji mun sotta yo ar nodda be ka 77 828 16 86 Karamoko Mamadou Winda Diabo masatun kadi Allah jabina Karamoko dumbu ya aussi en salmini dum madame Barikadi Aissatou Dalaba en salmini dum Mariama aussi depuis la Guinée ko télémilé ko wonton e Cerno Wudi en sabbe fo be salma famille Karamoko Mamadou fo ngaki ala goto aca donc hara 78 116 82 38 komboni ka ligne mi fala dido walla tato arka ligne ka nyalaruma do mi yeto goddum sina dum yakka don donc hara piji busino wole de ferno ka réseaux sociaux surtout ka TikTok hara en torke guinébe ben kala wiala ko guinéenjo woni ko guinéen tourisme sénégalais woni ko guinéen tout cool en permetta goto jabagol hay e goto ka réseaux sociaux idon andi kala ka hammuda huuda do no wodi kala ka hammuda memmine do gere no wodi enen non Allah wadi ko dabbere wobbe men ari wobbe men non ko do jibina jandi ko kaydi do jogi mais s'il te plaît yande fi Allah ka yoli do ta yolu en mi toriki on dum don kala mon dawre mon no wolde fi Guinée mais surtout menen fulbe fouta ben Sénégal s'il te plaît vous répondez pas wota répondre personne quel que soit alpha activité on tigo wala ha oronka so gayni on pakoto to voilà merci beaucoup hara en salmini jamon non kikida yewta firim don kar seeda arten kilipu wando hombo mi dara régime joni non ko en préparant nan mo addandala no mi dara so wada so seeda parce que ko wela no lan hande ara téléphone wala jamon narde passan non suwan acha Est-ce que ça mama hokila Ade Musa mama musto Est-ce que ça mama Isa mama Est-ce que Isa mama Isa mama Ine Musa ma ara fura mena Ame Musa ma ara yele gine mabuaru Ona to wa makila oma Awama musto oma Atawama sako oma Awama kalo oma Atawama kanabaro oma Dirafasa Gaya teresa muma abedi Uroma di kamara Unara laneya Uatu kuinya musa mameni Unara laneya Restaurant kuinya musa mameni Anumpule saranebe Mbailisi saranebe Anzaki saranebe Ishede saranebe Ntufe surufuru Yedera sama Arere Est-ce que Isa mama Isa mama Est-ce que Isa mama Isa mama Ndebeni kunguna kwera sara blage Mutu sanara lansono aga large Kono tembe la polo wala ina fe mula fe Nama na bagi gale fe kolomba amuwa manana kolom fe Fedi na gama wade nge gale makweta gi amuwa manana so fe nyi Ngobiri kana ne gale fe Mpopwe sa ne gale fe Nsalon tungu ne gale fe Mfaktu fi ne gale fe Est-ce que Isa mama Isa mama Est-ce que Isa mama
Merci beaucoup Musto Camara fitrim fiskila ara en salmini mo yakono mo reno non do ngandi Musto Camara wakino lagine fop woni ka soso ben woni ka maninka ben woni ka gerse ben woni ka toma ben woni ka kisim ben woni ka landuma ben o wi ko moyen guiné o watta sorti album makon o wi kadi ko honto ko capital moyen guiné ko labé waduno do ngandi donc le 4 mars feddido do artisan kadi fo iwi Conakry mobiliser tawtoyi kanko Musto Camara en wetadi ke mo moƴƴa si fo waɗani wano non harayno min non harayno wala mobilisation on et puis solidarité on ɓurtayno yarude yeso donc haray tigi tigi on o en salmini jam en fop hande min non kono mburene non hande ko émission dédicace donc o taw haaɓu taw seccu taw émission dédicace kala faalaɗo kadi télévision o déplace surtout ma ka suumaye ɗo par ce que ɗon andi cérémonie ji ɗin ɗuuɗay ka suumaye ɗo janggiji ɗin ɗuuɗay donc haray yo noddu men ka numéro téléphone 77 sila faala waɗa 77 981 sa waɗi ɗum ɗon waɗa 37 32 981 37 32 wala nodda men ka numéro téléphone 77 voilà 595 10 37 595 10 37 wala nodda encore ka 76 ko don numéro WhatsApp DJ Bella Joli don 481 96 82 481 96 82 télévision on yahay tawyama ha hewto yakari film jangi ma arka divise ka télévision Jama TV jodda ka saloma ndara wala nata ka Play Store télécharge application Jama TV on installa ka téléphone mandara wala ndara nata ka page Facebook wala tun Jama TV aye kala programme di wonde gadi adu mi sekkitu goddo konki ka télévision Jama TV allez allo ay Bulaki ok d'accord mi sikiti ngodo e Bulaki 78 116 82 38 78 116 82 38 et wada kadi 206 209 52 206 209 plus 52 salmine basim bari depuis Medina en salmini me kankani no fe passé ko weldi an ko nene goto basim bari big up ato dala ba fono weltani ma barke mbake sonalo dala ba fono weltani ma passé rewbe be wi sonnajo e debbo wo Allahu akbar sa wi sonnajo ya debbo donc haray tigi tigi en salmini mo e salmini kay kadi gore makko be fo ngakale goto sans voilà e salmini fop donc si feji donc arte non hidon andi piji bu feji entre ka tournoi dongo tuma fe do dimanche hanki donc andi ballon on juano en tout cas première heure wonno dukki kambe e dukuku be wadi on deux buts partout be wanno kambe dukki e dukuku ren salmi be dukuku be fo en salmi kay be dukki be fop parce que donc andi sinama la vérité jeune volonté dongo tuma en fop ko en gotum salmi en grand lay wumban kankadi vraiment mo wakile fi côté dugugo ko pay ko tun hanki be addi en tout cas pay ko waw ko jugol ballon kon non dukki kay kadi ala e engagade dum don donc ray lo andi be wanno deux buts partout mo kala marque bi didi bari sambali batake e sambali badaro e bon ko yanatake donc dum be wanno hanki première deuxième heure arden ka pour DJ Bella Joli len dum ko dalaw en face pellal mawnde non wonno ko gagna biji dududi dey acca mi jetta goddo kalin simera assalamu alaikum ok wonno ko pellal mawnde wonno premier match mabbe on ko wono gemme ko wadi non ko non pellal wada mi andi non ko ndalawol pellal gemme hawti pool ndalaw pellal gemme hawti pool donc si be hawti non pool yo gandu fewn do ni ndalaw déjà qualifié d'office dum wona hakalanta hanke si be ni lore be qualifié na non fi be 6 points dans 2 matchs ndalaw be wanno 3 buts à 0 hanki be pi pellal e jaka sitta menen bay menen ko penalty be piri no men buyri woturu sitta menen dey do mi do wawi wide bakkade quoi voilà gemme no encaisse goto dukuku no encaisse tati e pardon astaghfirullah gemme no encaisse goto si mi calculation gonga doyen ceno tele milen salmini mo passage yaya e kanko grand madali dongo tuma e Seydi Mané kambe rapporteur be men ben e Sadio Ibe Mari Diop ka tournoi dongo tuma manam gemme no mari 0 point
dukuku to astafurlah dukuku way ndalaw no 6 points kambe woni premier deuxième suivi Guémé parce que kambe woni moyen encaissé dernier ka pool fondo ko Pellal Mawnde encaissé 3-0 marqué ay fous donc c'est pour cela be woni dernier fondo ka pool haray Guémé ari deuxième ndalaw ka woltake parce que point jeego be mari ndalaw non no woni ko be wujji quoi kambe be penalty ji trop be penalty ji trop kono inshallah jabi iden arde ka dor mu dan ko non yiyete ata merci beaucoup Kawru Diafuna kadi salminama mo Amadou Bari Pellal salmina same Ibrahima kadi mare wa entraîneur on hankino o rewno rewto sallan hiwrade anda ko football way non peti an kadi football tension jigo ta jabu dum immo peti entraînement min essaie dum masa mais Ibrahima kadi no hanki timi un peu de sien voilà Ibrahima Marewa mon copain c'est mon copain ancien copain non kadi goy voilà parce que comme mene waddi 14-18 Dakar do ittande ma 96 ha wetango hande presque ittande ma 2001 2002 2003 ko menen e Ibrahima Marewa en bobo en c'est nous dans nous e majari en voilà haray benno fondo salmina moƴƴa donc ballon tun ko fijidare fija jala salminen le président la JVDT on il s'agit monsieur Sidi Ndeylo kanko ni président on le vice président on aussi Habiboulaye Tayre en salmini moƴƴa salminen commission technique on fop grand Amassaraba be fo dal en accale hay goto parce que si minni limay be fo mi juumay salminen fop alaji mumini ndalaw salminama mo mawbe welay belan parce que be suusi haalugol gonga et puis mawbe kadi vraiment be yidi bibbe mabbe ben hanko payku mabbe non hanki payku mabbe kun seeda ko wara be peti ngu seeda wara Pellal hanki peti Allah ya juutu balle peti Allah ya yahu kamen fala ya yahu don parce que mi fala peki yahu vraiment hara ka woddi e côté football on merci à émission men on déjà heddi ken 8 minutes kile bu goto ne wadde do akenge aray kanko minuit lama sidibe régime stay minuit lama sidibe no battima don waden haray ko do salminten tijjani men ja aussi ok d'accord ala problème joni en dara don ko battima don wo wawen kulote ok minuit woni ok haray tigi on do gandi ko no mindiren non 78 116 82 38 min ni on kadi kala fala do ka télévision Jama TV yo yaw fi wadugo mo couverture ka jangi do déjà ko mari fala attilan informude woko teddungal Jama TV teddungal wombe gaben fo si suma hebi balde sappo e jeenay ko denyande be watta jangi mabbe on ka mermus déjà donc ko ya kalu dije wuri donc ko ya kalu 19 suma e harano wodi ko télévision o yahata pour que wadugo couverture jangi mari fala on munas merci beaucoup pour information on lawno moƴƴi donc haray kono no me wodi no menen na mburi di nabata men ko teddungal ngal nodde ka direction teddino men wiyon hido farira ni eni télévision ko mbudi darni mo di caméraji ko mbudi o soda kono menen si men dari dum en gollidata enen gina yengon parce que men innata on wallata kon non duudata ka walloton kon dum do men woltade on wallata astaghfirullah kon non duudata ka de ko walloton kon on fami parce que hande buy e men don wakkile yawgo yoba 100 000 200 000 300 000 e télévision jalan be ben kono ka télévision men do benete ha modi tivano a modi dum na goddo aybinda de ko an ay parce que ko wala ma ka wida ha modi ko hore ma aybinda c'est pour cela c'est fotti hande yabe 3 télévision do yanda hore ma ko e côté communauté guiné ngondi woni ko fi hon dum on arata wallidiren ka télévision télé jidi yar burta avancude hala na télévision jodo taw han ronki ay ko yobira réseau mum ka yimbe ndarta no et puis guiné ngonno do de mari autorité be mais hande yewta fi dum don fop kala bay poydo avec Souleymane Bari commissaire salmine mo e jama may ka minuit la masidibe arten ka plateau men wayno diren hakiki de 22h 23h 30 minutes avec la bay poy moko bawo si musi no nganye kono ci feddi ko manganye woya yonene
mi anda ko hombo andingal pulaar ɗon wala non si tawi tun musi ɗon on ɗa ŋañño kono si feɗɗima ŋañe accaka bo mi ŋaño mi nda ɗo feɗɗi. Ok, merci beaucoup musidɓe aray ko ɗo mi salminta Adama depuis kan Dakar, Houssainatou depuis to marché Waranka Thiaroye hara en salmini kanko Adama et Houssainatou marché Waranka Thiaroye. Encore salminen le président ensemble pour le Sénégal Elhadji Amadou Salif Sow, si Allahu lan ɗon jaaɓi en darano ɓe hewtira ka télévision men ɗo par ce que no woodi piiji buy ko yewteten e maɓɓe kamɓe Elhadji Mamadou Salif Sow, le président ensemble pour le Sénégal, le maire de commune de Dialambéré, le directeur général ASP de Sénégal. Haray sécurité ɓen ɗon andi sécurité ɓen no ɗo kamɓe woni directeur général mum on kanko le président Mamadou Salif Sow. O wi noon autorité communauté on fop wona o ma o yo du'o toro Allah en tout cas hiɗon andi ko jibbinande Kolda kono ɓur iwata ko ƴiƴan ɗan il faut que wallito ɗen ko ƴiƴan ɗan wallugol c'est à dire kala ka waɗata o mi wonna e ngal pula suuɓan waɗu ka ma'a arta wallamo ma'a si walla noon goɗɗo goo tati mi wona noon waɗu ka ma'a arta wallamo ma'a waɗa noon goɗɗum goo kadi c'est à dire ko ɗum mi faala mi torike o mi jeeji on walla nelan walla wallon hoore mum président Mamadou Salif Sow jibinande Kolda le directeur ASP en arta e mum par ce que min waɗa porte à porte ko e yimɓe men fof min naata e suudu mo kala inchallah si Allah jaɓi par ce que hiɗon anndi no woodi ko suti sago men noon no woodi piiji goo taw en jogoɗi ka juuɗe men hangayne accen ɗi doga. C'est pour cela que sago amen kala ko watten sur le président ASP, sur le directeur ASP, pardon pour moi, directeur ASP, le président ensemble pour le Sénégal et le maire de commune de Dialambéré et le PDG CCI Afrique. C'est-à-dire il faut que ce président Mamadou ko barki haray wallito ɗemmo par ce que kanko Allah wallimo wallen noon hoore mum accompagné mo yaade ñewre men simo ma heeɓi ko on doganta goɗɗo goo mo ma won si o heeɓi ko honɗum doganta ɗaɓɓoya nokku goo haray ko fayere musidɓe. Merci beaucoup aray ko ɗum ɗon won tigui gon en ƴetta en yahay ka Ceerno Mamadou Ba c'est no gasa jeudi mi nodda Ceerno Mamadou direct mi anda ko ɗum o programme inchallah jaaɓi le 18 kankadi ton e Laguine Conakry mi nodda e mo ka appel direct min yewta o anna jamman ko honɗum o préparé inchallah jaaɓi Ceerno Mamadou en ata ɗon haray ko ɗo wonɗen e waynodirde no mi hakkidama Ceerno Mamadou si émission gasi ha laaɓi kekiɗe noon kalon ka Jama TV ka émission laaɓa e poyi 22h 23h30 haray Hamidou Badiane mo taw tarde sakko leeton aseɗo woytarde noon kadi wonde ɗo wattore mo yette sowɓe voilà koyon al law joɗɗen law waɗen émission on law enen e président moyen Guinée on d'accord haray ko ɗum won toon après suivant ñanden e yontere arowo ko président kadi chargé l'organisation conseil on woni président Malal Bari Bantingel se ƴeewi ka tuuru ɗon arden e Abdoul Bambara arten noon e sonnaɓeɓen ha arten par ce que suuma en fop ittandema minuit sa suuma en dirtina émission on par ce que jama on naafay voilà en dirtina émission on fuɗɗoɗemo peut être 23h ha 1h du matin waɗen 2h de temps émission on pour que jama on ɓurta concentré ade e émission on dara Wuri Création merci beaucoup merci Petit Bari merci kala mon daro man darde émission ndar wiɗa hotiren Fouta on haray tigi tigi o mbeɗen ko million samedi e dima million jeudi araw sallah jaaɓi aray ko kumpaji woni ka invite ɗen kumpaji woni ɗen ka invite ɗen par ce que ɓe mari programme janno sallah jaaɓi kamɓe kayli le 18 o kammamel ɓe ara ɗo ɓe fencitana hunde no feƴƴiri noon en no yarata noon sallah jaaɓi Ceerno Mamadou Ba kay ɗon le 18 ɗum Conakry ex Aldo ɗum ko Alpha VIP sallah jaaɓi en ƴetta Ceerno Mamadou jeudi o anna en ko honɗum o préparé Conakry lokkinde riwade poɗa par ce que fewno ɗo kankadi wala ɗum anade merci aussi Mboma Wendu kankadi waɗa ɗo waɗi spectacle molanaɗo en salminimo merci guiɗo Mamaya en kikiɗe sallah jaaɓi Ceerno Mamadou Ba mi woni hakkidude voilà bela joli ka yeeyi mi yeeyi de mi yeeyi Le Shérif Production.